wono ena asenso die basic school wa panyimpa woda no ewo wasa ene ne potamu na wapanyini de sima baba to dwa so wontwen ma bukwa de dwa so yemunanim asna ya wa de dwatu no waba so baba bedware no fi woni pempepe wasini peyi asam no kro yento 70 was kire se duasam yedu na afi wa kirem de ekoso na no bi nkwada wo mu wosuku mu atreatwea ne ne twobo ye dikoja bobo woti asa aguraguraguraguro ahifie se santan wo koduru ya wa hwanyame anim ne bosmatiko ama ekowi ase ode oba Facebook ni YouTube video ne da horon bo amodi o mo sa kwakeka nananom chiame ba so oba ba ka bi o mo se chiame ya shatawale o ye pa eno so madufu na enya agurokra eno ena nananom se da bi o se de no masi kro ne de se de tue bia no obi hyakire ena waje ntakra bogem se o mkutupa de dwom ama nkra ne yesa ne anasofia ye nyinam sa de onwe ntentan wo mo kaka wo mani si da ko kata bonku tu apre headmaster aye fresh William Dodu wone no omde so bo ne bo no panyini se da wonim ho hwe wase ene sen na anu o mo ba school ene o ka kire nkra ne se nkonwa mo betena so bi no ntom ko fie nkofa nkonwa mra etu obi nim de kwa te bayra ho mama na mo akase ankwada yi wo mo de ania mo ho kopie mu ewo yi ahimfie ho ekobia se kofa ansem ne de bae na dwaso nsem dwumadi so ene wo de sansem itudwa ana me se ye several times but yet 2 weeks ago cry say she awo for an emergency PTA meeting ma wo for me bi ba no ho ba se aduada de na omakunya aye ready against next week e betro instruction na normally ye ka so mo ko pe ekunya ne mbra so obi anya bia o sabe school ye do butum na o ma beta ntere bi o so mo tena se phone number tena kra na bencha na o ma tena so eti ya strategy bia ye yusu ama ka awofo no ma de kan ye no anam ne achechefo ne kan ye no sisia no de ekoye no menum so me sha den num ho de o ma menum ho ne o mo kwa na ne fie ne na na atuma hu se atuma ma pa wo no enwie peye na so man pa mo sanso a nkunya no so meja so de be cha na man pa ma ekunya no me senka na e ba ya wo se wa wo be hwe school no ma na nkwana ne titifom obotro mo di omutufo no motro ye ne yankasa mo ko bro nana yeso bia nana na o se provide nkunya mankwala awofo no ye hia wo mo no mankasa abuto mo ni mitwe se sada we nkunya no de ye di bi beba eti ye ne ye nim ho hwe se o mo kona na ho eni ayekwoti ye ayo panyin William Dodu no asanso die basic school no ene headmaster wada wa no ene wose akom ni nchiremu wade nchiremu atudwa no na ni nyina da ene se na ko mo hwesa nka wofo mu be ye o masede ene ko wiase a ekofa nsem bebrebe di aba no na chiame a wo potem ho wo panyiri ya da ko ene wose asemu adi abona todwa abona kwadwam chase wagura no kutu ben sa wo so enkwada yi di omutumi ye no na ni nyina mu no ene panyimpa wo no ena Child Rights International wada no bright apia twetwe nkomo no se da bi odi nkra ne ye ne de eni amon sam no mo ye anentuo so sensra na chese yade no mu ade fere ade kura sabe enye nananom ene nkoda nko totofefe modem onsa kwa kekam na video akura ba ko de otum se wo bo pampers kura ena jeso modem onsa kwa kekam nananom bright apia wakasa etia they didn't do what is expected of them. The conduct of them is not even about more because here there's a system that delivers those services. Remunu Akora be ultimate found one gazani pain to an amount or call something must have influenced the process. It's about the whole system of design. What exactly made them to go and do what they did? You have the right to express your opinion about it, but you don't have the right to demand that at all costs. As I say, in any case, what I thought would make a correct say, "Bibi ni school mua or hino na so oko na oko hino no ha." I say, "Oku to the no, it is not like that. There's something wrong." Sabu enjem korano. There's something fundamental, and not necessarily multi investigated to find out what exactly the issues are and what made them korano to do what they did. In the no, if you are able to do all those things, then we can discuss it properly and where and korano so echo anyeni, we can interrogate all those things. But it's totally wrong. No. Eni ayekwoti ye panyimpa Child Rights International one na da no bright appear no no se de ekoso ne de he cannot think far, he cannot think madness wodwene ho awonte ase na ate ase awonwene ho eni tinhwemu nkoso se de bia no kuru wo mu no ebe pia maga na de hye nyina da ehunu bi akwa
abushia da urumo ma dwenkyerɛ no na aba no mode aba bebre na na akomia boaten ne de ayo de fi ablekuma central aba wo se dodo na afa ni 11 no se se wo hwɛ Ghana ne ekoso wo mayimu a Ghana nipa timuo ne oman ni nyina ehia nyame na Christiana Gate wo se we de not enkwada nketo ansemondifo kwada nketo na mu nyini mponie mu fefe mponie na mbanyina wie wo se nkwada no wo mawie yo kwada eburu na editake so de wo se editake wo se mde mbon kwada na ba so Ghana mpanimfo a edi oman nanimu no wonum tirimu eden eti edu se nkwada nketo akotwa na nanom de a ene on de so obo ma ba so ana rempi mo si edubu achebo aten wo se bema wo wapa wo Ghana edukumi news na no eka ho we ya de beka ho am so maka yi o eka ho say mabaso body na no de mama sa mabaso body na no onimu ana wo se onimu boy we wa yira kwai Muhammad Obimpe wase mehwemu banahinkro ena mehwemu efre ena wase in fact Adom FM mo bo adwuma ena Junior Lion Ampon wase abrehwo kwadanketo a abrehwo ena Chris Ajay wase Ghana wo muka so mo ye nhwehwemu a emfie mienu ni akire na nhwehwemu no mo nyanwa e de nhwehwemu wo ahene kwasie champon so de ayo de abose mechiamu abrekuma enofo ena mewo wase enkwada die legends pa ena Elizabeth Kellis wasi na chese obibini kura se die na koso awueti moyi ena fia kaye klenam ne die yode aba wasi nyankopon enhye yeden udin ode mamoni ya na de achem wate na spelling na de ben no anso no mabono na najwa Taylor wose enkwada nkitinkiti we na mo se wo mo ayeden na wo so wo hwa akwada nso ese wa hye ne ho apomfo no won de wo hu ne se chese dua no ayese akwada ne sen ne ho wo so no enye no kure enti mpanimfo nhwe na nhwehwemu bi e wo so wo ye no wonye wom na dan na amankwa wose akwada no nyame emfa ne kra ensie yi. Now Bawumia comes inside to transform all DNA from 6.4. Upeja ya de call 18.0. Utie 18.0. Ya demand 6.4. The first year or year 10.4. All three Abemu 2016 CD to dollar ratio was now staggering at a point of what? 18.0. Ekufu adone ne Bawumia aba ye de minor share economy na share Bawumia ansa economic wizard was started to toniama na CD no etumi stabilize ya for some time. The only time wa Ghana you see the started say nya politics na wo ye na se nyankopon ti wo mu na nya ntro na wo die na nyankopon ka ho na se wo gi nyankopon di a. The first time when you see this started taking a hit was 2020 when coronavirus started picking up. Why? Borders got shut. Borders got shut. People don't even know say borders are yet to